Guys, ndebera nawe abantu bari ku mureko, imvura iri kubanyagira. Abantu bakuru baje bambaye n'abana baje bambaye, ariko urebe ukuntu bose barimo kwinyagiza kubera ubushyuhe buhari. Ibi bintu mwari mwabyumva? Ntibibaho, birasekeje. Ibaze kuba naje nambaye imyenda yanjye, noneho nkahita njyamo hariya nkataha mu modoka nagize nabaye amazi ahantu hose. Umva bidasekeje guys. Teye ubwoba pe. Aho nari ngiye gukoresha ibintu by'impapuro mu ma ofisi. Ubwo rero nagira ngo mbasogongeze gatoya, hanyuma mu kanya gatoya ndabajyana ahantu abantu bari ku mureko. Ngira ngo mwabanje kubibonaho gatoya. Muri ofisi ntabwo bari banyemereye gufata amashusho, ariko muraza kureba ukuntu ibintu bibera hano bitangaje. Kugira umwana hano muri ibi bihugu ni ibintu bindi. Uba ugomba kumujyana muri buri kantu kose yinjiyemo, yaba ari nk'iby'abana nawe ugakina nk'iby'abana kugira ngo ubuzima bukomeze. Ngaho nimwirebere. Hi guys, how are you doing? This is Flora Gwiza, I'm back again. Mwiriweho neza, amakuru yanyu, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Nanjye ndi muzima, ndabishimira Imana, ni iby'igiciro. Wowe utameze neza nawe ukomeze kwihangana, ejo ni heza, ntabwo bihora bisa, ni ku isi iteye. Rero guys, ndashaka kubaha aka video gatoya aho nari ngiye gukora utuntu tw'amadokima yo mu ma ofisi kubw'imodoka yanjye. Rero aho ni ahantu haba insurance ya makeya y'imodoka, ntabwo ndi bujye kubamamariza, ariko nibyo nari ngiyemo kugira ngo mbamare amatsiko, sibyo? Ubwo rero twaragiye nkoresha ibyo nkora, nuko ndagaruka. Ariko muri uko kugaruka murabona ko hano ho batananyemereye no gufata, kuko ni mu ma ofisi, ntabwo ari byiza, ni privacy y'abantu. Ariko mu kugaruka niyemeje kubacisha ahantu mbajyane ku mureko. Uti ngo iki? Mutera agatoki hejuru abantu bose muzi umureko icyo ari cyo. Ni ahantu nyine ujya kwinyagiza mu mvura. Mu kanya gato ndahita mbasimbukana n'aka video gatoya mukereka abana kugira ngo muze kumenya ukuntu byagenze. Aho ni ahantu bita Fort Saskatchewan, niho narindi. Ariko ngiye guhita ngenda mbacishe ahantu hari umureko. Ubushyuhe bwaratwishe, abantu babuze uko bitwara, bamwe ntibasinzira neza, abana bararuhanya bashaka gusohoka mu mazu kuko ashyushye. Ubwo rero umuntu ufite uruhinja hano, mwabantu mwe, kugira uruhinja hano ni akazi gakomeye, ni schedule. Haragusohora ku ngufu waba ubikunze cyangwa utabikunze, mukajyana, yakwidumbaguza nawe ukidumbaguza. Mbese byanze bikunze umwana ni umutware, uba ugomba kumusohora mu nzu. Nuko bimeze, ngaho nimwirebere. Guys, ndebera nawe abantu bari ku mureko, imvura iri kubanyagira. Abantu bakuru baje bambaye n'abana baje bambaye, ariko urebe ukuntu bose barimo kwinyagiza kubera ubushyuhe buhari. Ibi bintu mwari mwabyumva? Ntibibaho, birasekeje.
ibaze kuba naje nambaye imyenda yanjye noneho nkahita njyamo hariya nkataha mu modoka nagize nabaye amazi ahantu hose niba bidasekeje cyane biteye ubwoba Are you doing vlog? Vlog? Vlog is what? YouTube. Me. I'm doing YouTube channel. So nice. Now you can come with your clothes and wet your clothes and go back home with wet clothes. You can come with your clothes and you wet your clothes there and you go back wet. I remember back home when it was raining, we were going out in the rain. So wonderful. Yeah. Even I really enjoy it. Oh my God. Yeah. You want to talk to my people? No. You don't need it. No, you don't. Yeah. I never force people when they accept themselves. Yeah. I respect that. Before I came into it was my choice. Pardon? Before I came in, it was my choice to come. Not to everybody who can accept. Many of my students, yeah. Guys, for the people batuye muri Edmonton, hano ni kuri Churchill, ni downtown in Churchill. Niba mufite abana mushaka kubasohora, ibyo bikinisho biracyahari, mugende rwose mubasohore mu nzu abana bajye kwinezeza, aho kugira ngo muri vacation babiri icyo bakora. Nizere ko mwabyohewe. Bye, God bless you.